Construção na estrada ia iloclaran tarde, onde a comunidade tem que simu reirahun, husi dader tokalan. Construção na estrada ia iloclaran, suku bairro Pitene, halau tinang ida resingona, mai beto agora sidau cremata, halo comunidade tem que simu reirahun, no provoca labarik barak hetan moras. Comunidade iloclaran agradece ao governo, tambah dia ona estrada ne, mai behusu ba companhia, atu acelera construção na estrada ne, tambah tinang ida liu ona, mai be companhia sidau finaliza projeto ne. O situação ne, comunidade husu companhia atu rega estrada, nune bele reduz reirahun, tambah reirahun provoca labarik barak ia área ne hetang moras ispa. Rega helare tamba be reirahun barak, ami moshan amine reirahun serne tama huta amine be bikan serne sanan serne itu serne amila takane ne tama huto. Tama saida makleur sira dalam rumah dader sam bok hela husik hela bok hela tia antul la serviço to loron toma sira bok hela husik hela depois hanesa rairahun lor hansane hela det ami contente no ami agradece tebes ba companhia tamba siramos boko na amne estrada ida nebe amne hakarak ne sira teleser lor nene sira halo começa a usidader to olorai saatan estrada protocolo hansane microlet bele liu mai galai para foto lalais halo tidane sira la iha rega lolos ne lorong ida sira tensa rega dala rua tamba rairahun ne makas lan ne impacto ba liu ba lavari siran saude custo paru ne makas tamba tempo agustus sane rairahun makas liu ebe au suzere liu ba be companhia ne be carida ne tilulina ninguém equipa bele lorong ne tensa rega dala rua dader lorai para la bele impacto ba mana saude ebe sintina ne ba tamba sintina ne hansanatia ser husikela. Depois kalan ami ihane ami família bot ami emane sansiro depois ami kalan ami halai faliba habe nebane umama kwa khelane ba hato tiar dia ami si hato baleten mai be haune exige makane sintina ne rit tama sintina ne ami halai faliba ya fatin selu kala ba ita ba be ke ma vigino serane matete ita irane ma hato ne pra sirbele kare sirbel hadia lai sintina ne. Além de nesse aldeia mos husu companhia atu acelera la lais construção ne tambah rairahun foi impacto ba comunidade ni Saudi. Dia ba ami comunidade mai be asa ami hakar husu ba acelera la lais tambah rairahun anto foi impacto ba comunidade rairahun asa balabarik lilu ba bebe asa ema lau ba lau ba serviço mas asa hasuru rairahun anto ema balu hetang moras tapi husu companhia tu acelera la serviço ne bemak sira halo radau. Construção na estrada Nova Leta ia iloclaran ne hahu ia fulanzuilo tinang kotuk no tuir plano companhia tu finaliza no entrega ba governo ia fulanzuilo tinane mas beto agora será finaliza. Banheira GMN tenta tu confirma a companhia ne be responsabiliza ba construção estrada ne mas benaim ba companhia ne será bele fo comentário. Dilma Suzeti, Teotonia Neto, GMN.